سلام علیکم عزیزان، سلامت و خانواده سلامت باشید. درباره اکو گفتیم بودم. اکو در دین اسلام ممکن است اکو چی میگن؟ اکو کردن ممکن است، لیکن سوراگات نما ممکن است. در یک ویدیو تماشا کردم بسیار آدم‌ها چی میگن که اکو ممکن است، اکو گناه است. اکو ممکن است. میدونم برای چی ممکن است؟ برای که در اکو وای میکنن چی نام داره؟ از همون یه سکلیت که زن میگیرن با اسپرماتوزوید مرد از زن شوهر هر یش میگیرن در همون لابоратория мисол ки аз 3 то 5 рӯза нигоҳ медорам, баъд дар бачадони зан ҷой мекунанд, яъне ки мегузор чӣ мегӯянд, мефиристанд ва ҷобаҷо мекунанд. баъд аз зану шавҳар худашон дукас мегиранд, аз марди дигар намегиранд, барое ки онҳо мусалмон ҳеҷ гуноҳ мехӯшад ки як касе ки гуноҳи як каса дар гардани худаш гирифта хаста гуноҳ аст аз як марди бегона гирифтан. ин аз зану шавҳари худашон мегиранд. барои ин эккоро олимои ислом бо савол ҷавоб кардан, бо ин табибои асри 21 фаҳмидану донистанд, алиф кардан ва гуфтанд ки иҷозат аст, ба он шарте ки аз ҳамсари худаш. барои ҳамин эко иҷозат аст. экоро ҳамаи олимҳои исломи рӯи олам аз тоҷикистон то арабистон то саудия ҳамашон, муфтиёти мо ҳам дар мазҳаби Абу Ҳанифа ҳам дар ҳама идораи муфтиёти мо ҳам мегӯем ки иҷозат додагӣ мебошанд ва дар тоҷикистон инчунин экоро карда истоданд. дар рӯи олам, дар ҳамаи олам, дар олами ҳастӣ мо чӣ дар чӣ мекунад, дар мисри, арабистони чӣ мекунад, қоҳира ва дар саудия, дар ҳамаи ҷо экоро ва иҷозат медиҳанд. иҷозат аст эко кардан. барои чӣ? Барои он ки аз ҳамсари худаш мегиранд мекунанд, аз сперматозоиди шавҳар ва яйцеклеткаи зан. аммо суррогатная мама мумкин нест. суррогатная мама ин яъне ки аз марду зан мегиранд, дар дигар зан вай мекунанд. мисол аз зан шавҳар мегиранд, аз зан шавҳаре ки мегиранд чиёшона сперматозоиди мисол марда мегиранд бо яйцеклеткаи зан, занаш мегиранд, дар дигар зан вай мекунанд, чӣ мекунанд, мегузоранд, мефиристанд, баъд он таваллуд мекунад. бале, дар он ҳолате ки мисол ки зан наметавонад таваллуд кардан, ёки зан ягон проблема дорад, мушкилӣ дорад, мисол ки саломатиш хуб нестан, ва дар ин ҳолат яйцеклеткаи зан мегиранд бо аз сперматозоиди мард шавҳараш ва дар зани солими дигар ҳуққати вай мекунанд, шартнома мебанданд, меоранд, баъд мефиристанд. ин ҳомиладор мешавад, таваллуд карда бемор мегиранд. инро чӣ мегӯянд? суррогатная мама. ин дар ислом иҷозат нест. вақте ки аз ҳамсари худаш гирифта мекунад дар ҳамон зан, ин иҷозат аст. эко дар ин ҳолат иҷозат аст, барое ки ҳамсари худаш мегиред. шумо аз пеши худатон ҳар гапора нагӯед, нагӯ булбул мана бародарам месарояд, ин олимо ин қадар мехонанд, сарошона сафед мекунанд. ман 5 сол дар Арабистон хондам, 5 сол дар дини ислом хондам, 3 сол дигар дар Тоҷикистон хондам омӯзгорӣ, забони англисинависӣ, 4 сол дигар дар Россия хондам духтурӣ. дипломое ки давлатӣ дорам, давлати Судон, давлати Тоҷикистон, давлати Россия, 12 сол давлатӣ. бо ғайри гуфтан бо туркӣ хондам, як сол Тоҷикистон дар турко забони туркӣ кушоданд, дар оҷо хондам, як сол дигар забони туркӣ хондам. бо чиз массажисти дар Тоҷикистон хондам, диплом гирифтам, бо ҳиҷома чиё дар Россия гирифтам, дар Чечня. ғайри яъне ки ҳамаш ҷамъ гуфтам, шумо 25 сол ман таҳсил кардам. инсонҳо чанд солҳо мехонанд, ин олимое ки мисол ман ба шумо гуфтам ки 25 сол хондам, мақсади гап ман ин ки ба шумо метавонам ки гӯям ки ин эко иҷозат аст. барое ки ман медисина хондам, аз нуқтаи назари медисина ба шумо мефаҳмонам ки аз марду зан ҳар дешон мегиранд, дар ҳамон зани ҳамсар худаш вай мекунанд. ҳамон эмбрионам бигем, оли саршавиашро мегузоранд. ин коре ки дар ҳамон трубаи зан бояд шавад, трубааш мисол ки намешавад, бохӯрӣ наметавонад карда дар трубое ки зан аст, бачадони зан. барои ҳамин дар кори трубаро, трубаи ҳамон бачадонро дар бачадон иҷро мекунанд, мемонанд ки бачадон иҷро кунад, трубаро иҷро мекунад духтуро, лекин ба бачадон кори худашро иҷро, кӯдак дар онҷо иншоф мебарад. лекин занҳое ки метавонанд солим ҳастанд, мисол трубаашон соз астанд, онҳоро ҳамон сперматозоид, ҳамон яйцеклетки дар ҳамон труба вомехӯрад, дар он 2 ҳафта месад, баъд мефарояд ба бачадон мебояд, ва дар бачадон инкишоф мебарад. аз занҳое ки мушкилӣ дорад трубошон, трубои маткаш бачадоншон, онҳои ҳамон кори трубаро мегиранд, ҳамин олимҳои тиб дар лаборатория ҷо мекунанд аз 3 то 5 рӯз ва мегиранд дар бачадон ҷо мекунанд, аз ҳамон зан шавҳар. аз марди бегона намекунанд, гуноҳро ба худтон нагиред, дар гардани худтон ҳар хел гуноҳ нагиред. пайғамбар ҳадис аз шубҳа ва аз чӣ мегӯянд,
تا چیزهای گمان‌های بعد خودتون رو در سوره حجر اومده است که از گمان دوری بجای که بعضی گمان‌ها گناه است، گمانی بد نکنید گناه است و شبهه کردن هم گناه است. شبهه نکنید که ای مرد بیگناه رو میگیرن و زن بیگناه رو میکنن، این گناه است. شبهه خدا رو دور گیرین نکنین. این دو تا است. سیمش که بابا من برادر میشه بو علمای طب و علمای اسلام اجازت میتین من شما کی هستیم که میخوایم بقای میگیم که ای ممکن است ممکن نیست. ما حق نداریم این گپ رو بزنیم. برعکس به خودمون گناه میگیریم وقتی که میگیم که ممکن نیست دیگه مردا که میگیرن و میکنن. حالا که اونا رو با نام و فامیلیاشون قطعی با تاریخشون قطعی ساعت دقیقه قش قطعی مینویسن که کی قبول کردن با رنگش قطعی مینویسن که در کدوم چی میگن لابراتوری برده جو کرده وای کنن. اسم میخوام میگه دستش تو در امو چی لابراتوری برده وای میکنن جو میکنن که وای خطا نشود و خطاگی دست نزنن. فهمیدین؟ میگیرن مینویسن تاریخ چندم فامیلی نامی همون پدر و مادره بعد میارن در بچه‌دانی همون زن جو میکنن. برای همین اکو در اسلام اجازه است که از زن و شوهری خود حلالی این کار میشه. فهمیدین؟ نه اما صورت نمیم با شما فهمونم که اون ممکن نیست که از مرد و زنی دیگر رو میدار میشده توافقه با این مرد پدر مادر میکنه. فهمیدین؟ هیچ گمانی بد نکنین. در کامنتاریای او دکتر کووید و مثال دیگر چیزا گپای ناجون ننویسین. روز یه ویدیو دکتر کووید تماشا کردم. جلسه کی روین اداره مفتیات پرسین. ما باشم میگم اداره مفتیات نمیگم کاردار نشوین. علم سواد نداره. سربسته نشه با آدمای عالمو یا فقط دلیل قطعی ام کارا اجازه میتین یا که اجازه نمیتین. یه فقط قطعی اجازه دادگی برای کاردار نشوین. گفتی کلوبیو که صاف کاردار نشین. گفتی غربیو که الان به حالش بمونین. خب میندارم من شما نکنین کارو کنن. عالمو یک چیز اثبات میکنن فقط قطعی اجازه میتین. اکور که اجازه دادگیان معنی اون داره که اجازه است. 100% اجازه است و هیچ کسی من یا شما هیچ کسی حق نداره که نه ممکن نیست گناه است که حق نداره. برعکس وقتی ما گفتیم که ما خودمون گناهگار میشیم. دکترها و علما اجازه‌گی و گناهگار نمیشوند. اما من ندارم از شما. من ندارم از شما. ببخشید.